nami amukela ka Alcode Composer ese channel ku ri ka mi nga za mi subscribe ni kombela leswaku mi subscribe mi like mi share mi tlhela mi commenta loko mi heta ku vona video leyi xikongomelo xa video namuntlha ni ta va ni ri karhi ni mi rapela verse 2 ya risimu leri ni nga ri title ku ta ku ndzi khensa Xikwembu eka risimu leri a ni nga fambiri ni nexe a ni famba na Luxara the golden voice so ni ta va ni ri karhi ni mi rapela rona live ni ta vekela link ya risimu ka top comment in case van'wani mi nga ri tivi hinkwaro kumbe mi nga ri tivi mi ta mi ya ri yingisela Xikwembu na ku khensa ka valalwa ni hlulela minyangwa va nga khiya wa swi kota ku ni pfulela hosi na ku khensa ka lavo biwa ni ponisa ka swiyimo swo tika wa swi kota ku ni kotisa u Xikwembu xo lulama wena Xikwembu xa tintswalo Xikwembu wena wa swi kota ku ni rhula mindzwalo ka buku ya vutomi bya mina khome xitsalo hi wena u kota ku ni endla nsuka ripfalo loko nga ri wena Xikwembu ni ta va ni ri mani vutomi bya mina xana swi ta va byi ri njhani ndzi khensa mikateko na moya lowo kwetsima loko vutomi bya mina byi tshwa ndzilo wa wo tima masiku hinkwawo ni ta mahlweni ku dzunisa loko na ni lahleka endleleni wa ni vuyisa hi wena u kota ku lawula vutomi bya mina u ni lwela tinyimpi ta mina ni ze ni wina ni khensa hinkwenu n'wina mi nga langutisa video leyi kusukisela emasunguleni ku fika emaheteleleni a hi hlanganeni ka video leyi landzelaka mi nga rivali ku subscribe na ku streama risimu leri inkomu